Nia minim ni se mema na bokro no me ne okasa die eye ma ana akobokro no den no mko wiaye asem we esi wo kasoa for to the world na se kasoa for mo magaba kra mo jimudin asem we esi wo kasoa mai miensa akowia akwala ketwa ya wo ne nge wow nia asem no start ye nyina ni young girl bi over 22 years your friend Abigail Addison Abigail you be oton pure water na woni baabi da eti ade sa no akopa achi obi shop onim ade chia na ne wakoto ne pure water ton so Abigail anyim a enche bia no na wawo enu nti no de nyinsa no ton ne pure water kakra se ne owo ane ho kwakere no se na Abigail ko be nyina no obi so monitor no maami ya ye frɛ no Magdalene maami we monitor Abigail Magdalene na naboafo sana woman wode o monitor Abigail ewo street ne so nti one day na maami ebo pin Abigail ho ana o se maami mahwe wo ko be nyina mahwe wo sa me hu so ni baabi da wo san so nyam wo san so ton pure water na sin ni nyina atesen ana Abigail se eye no kra mini baabi da ana mde nyinsan so esan ton pure water Abigail na nche bia na wawo nti maami ka se maami moawo na mempa baabi ma nada eti ampa maami ko hu na danfo bia ye fredi Eunice ana o se o me pese yeboa akwalawe ampa emai mienu eka bom eye Eunice ana Magdalene omo ka bom so mbeboa geye ahandan ama no na wa ye den omo akwalawe atumi atenam adi ne dwuma se na emai mienu omo de omo adwen anenam eti wei na akoye se enam se eneya na yehu se ye pese ahandan ama wo yetumi nchi eneya nkopeda ama nti omo kohan hotel 2 days Emma Abigail ana Abigail tinemu eti 2 days ni so nse no makonya dane bi ana omi Abigail free hotel honom na Abigail kwatena dane m edan yo mukonya ifiewura no ye bema eti Abigail so ono kwa na ete dane ma odi ni dwuma nyinsan kan Abigail no obi ama no nte ye ni fiewura a ye taxi driver ana odi Abigail call hospital Abigail ekwo wo fa no efa na sumdue nti wei ana Abigail ebe afie no se o emai mienu eye Magdalene ana Eunice omo na ha ndan ma me mo mama na yese nyame aya madom masue wasue mi asumdwiem amawo ampa ofre wom amawe di anigi ebe afie honomo ebe hu se ayampa se Abigail wawo afa no afa ne ba eti omo anigi ye anom se abi wawo de nyame ase ti yanko ne yankopa bibi maudi omri Abigail ra choba ekopa aduane bi ma ne di omugusu di na Magdalene no epie free choba honomo opie ya oba no na lady baako eka no ho sen wakache lady ne se okwa onko no se oye nurse ni aneja odi lady ewura choba eti honuma na Abigail ade wadanfuni ana no se amadanfuni o oye nurse ni ana o se okay eti omo didi awi sisi ano enipa na kwaya 3 nurse ni ye friend Faustina na chiso oba kwaya 3 Magdalene Eunice ana Faustina enipa 3 ana oma plane se omo pese abayo ano omdi na abrosa eti ni etie ni omdi wi omo ko ekwan so ana omo de akwala no ma Faustina omo se onya ne ho se oye nurse ni Faustina hwe akwala no no se abi ubeyi die na ni so nya mefe makoye nurse ni die me de ne beko hospital ni akohwe ne ye wona ni ne so ko afi no wa foforo ni mo hwe na abayo eti ase ana abayo se okay na mo me yenkoi ana omo se da bi san na ye de akwala no kwaba no bi guess me nsan sei me na bofra ne ya media mudi ni dru hospital na se nurses for ni bisa se na ne ma me wa hia na mo ka ne se me na mawo mo ma me ne mo nko ana nkrofo ni se da bi nurse ni kan ya hu yi de yedu ono ana be ye bibia ye san do ba abre wasumdue Abigail ni kama for odi o se yoyo ameja oja wo mo kwan ana Abigail ko fie nkrofo miensa ekoya daddy o ma mabiem Abigail atwen ne ba atwen nkrofo na daddy Oma mebiem 2 days oma 3 days afei Magdalene nkwa na bae obaya obeka che Abigail ne se fufi antoata omde ne ba no ekọ hospital na kwala na ko Abigail se how ite hono mana ni fiewura ne pie ni fiewura ne se asem wedi menti ase na ne etense the whole scene ni nyina no YouTube reporter ebe chirichiri mu etimuma yentie no se wantimi nka bi ma makra mesro se obe subscribe to me YouTube channel no na like neja comment afi so follow me all the social media platform TikTok Instagram Facebook eyekwaku smart se wa hu mi bi ma ene meja kwan Lura enyimbe na enya ne ntia se eye kaswa eye doctor police for abo modern ati inkofo miensa yesusu se omo kowia akola na wona nkwala omo na omo mkowia akola no de na obi beka se nam so ama eye akola ayelai Magdalene na najwa
Madalin Nana Joa Boafo or no and no so Emma Minu Kasi used to say Akwala Naila. Now Abai will be a young friend Abigail Addison within 22 years. Now or you'll be a autumn pure water a Kaswa new market. Market do a Friday and Tuesday na igano a new market now after Friday and Tuesday no igano a old market and to market no and odi ni juma ebi wo hon so a oton ade no a kaso ofanko omo lorry park omo and oton ntu no na abaiwa menu ka say Madalin Nanajo ono na owo baby a omusi enyama wo one omusi enyama ema nkofo yi home no oye duma enti abaiwa na ton nsuo no okoba no na abaiwa na onyem akabe yese na wotu mienu na obewo enti no Madalin ko hu Abigail no ka chese Abigail medi menye di wetisa mehu se uni baby papa biate na wasetem so yeden enti me pese me boa na Abigail ti asese ampa me bre enti so betumi aboa me dia boa me enti Madalin Abigail kota hotel bibim ti entumi bo hotel ni dey for 2 days na 2 days echi no na obe introduce na danfo bi so ye friend Eunice eka ho na oni Eunice ekope edan ewo Lampe Mills edema abaiwa ne se on trim enti abaiwa no kwotrem Abigail no kwotrem no na what pepe na awo eka no na abia awo ka no na Abigail ne nkwa na owo de mu enti mi fieru a ono ye taxi driver no so bi ni di ma fi ofanko eko kasoa ono na de Abigail kopie mu wo kasoa aba ayaresabia na abia Abigail ewu wie no na otonsa efre Madalin se o Madalin Yame adum mawu na Madalin na danfo ayefe ni Eunice amukopie mu wo hospital ho na mukotia abaiwa no ni hospital bills bibia na mode abaiwa no ebefie na abra aka kromo edufie no na Madalin Eunice abaiwa ne se wakwo yetumi se ekomedo pa yi enti yenko ne nkope biani bi ma na di enti omukora choba bi omudidi prekope na Madalin opi abontin no oba no na enipa foforo yefen Faustina ono ti abekuma ono so aka ho wabeka mo ho na Faustina yi ba no o chemu se omohwe Abigail ne ba na ni a ayese emwa ewo ni so yare ewo ni so akwala no onti afọ na abra Eunice Nanajwa Madalin Nanajwa Faustina ba na omo kire mu se Faustina no oyo obi a oye ejuma ewo kolegu abaya resabia ho nti omo hwe deri a Abigail ne ba no na pomudie hu che na behu behia se omo de ne bekwa kopie mu ewo kolegu abaya resabia na omo ahwe akwala no na ono Abigail no oye maame no ono onkofie na omoda akwala na ekọ ayaresabia de aba na say debi mi mu ma wo meba a doctor for work aso akire mu say meba ne ho ye nti no motumi eyiye no nti se me di akire omo ampene so ono so okire ma ese ni sika ena bebi ote no so no nkofo ne be rent ma no nti no oje pene na okofie okofie ade tin ya akwala na mba the next day akwala na mba edu 2 days na Madalin Nanajwa baya no be hu efieru na omukọ rent edan no ewo ne nchen de ma Abigail ni omukọ ka che ne se fofu ento ata omode akwala no kọ kolebu no akwala no efrim no anya efieru ne de ente manibufu yie pa na obi so mo se na adanti no obi awo ne ba na se mo de ne efi ayaresa dia efi ka so ha se de kolebu a Mava awo de wawo no anka ho anko na nkrofo mienu kire mu se omo hwe abaiwa no na wa bre pa yi je so obi kofie no kwaji na home no so na anya efiewura yi de na efiewura no ofre Abigail no ka chense Abigail bo wadanfo Eunice ene Madalin se oba no omode ne ko aya sabia no we frim na me efiewura ne de sa asemu we de mi ngintu and Abigail so soon and I said nkofo bebre ebe piemu ewo homo ekoba ne sa no one on be piemu ho ni bi preference ntrofo bi omu ni momo
ye nya ka ho e de kopie mu o ye Kaswa Dobson ye kopie mu wo ho no apolisifoɔ kwa wo no so mo anti ase preko pe no mutuka to Madeleine ni fie omukɔche Madeleine ti yo bo mo abechi me dia ene emeka no kwe akwala no ewo madamfo eye unity ho mo ena omukɔ unity nso say akwala ni ho na akwala no wo 14 na ho ena omukɔ 14 na ho omukɔ ya akwala yi ene ekuramu yi ntimine wo ka say die omachi nkrofo baako afo miensa a omususu say omawia akwala wedi eye na 3 days akwala wedi 3 days omawia no nanso eye police for omo Kaswa eye Dobson no omotumi achi eye nkrofo miensa